Sai tu te, nanu sudah bawa, Lamtinthang nak kaya sahulu orang. Gunung saya yang dengan, cuma jangan mulu jauh, kita. Anak nanu sumber pai, sangat sangat jauh, nahin kau mana pergi mulu jauh. Chunga kau sana nak nak kaya nak nak kau tu ni, why ni tak? Kadang dulu sudah, kamu online thelo, COVID ka positif itu, itu kini am dah, Doktor Lamtinthang kahit dia am kerja, kamu online le. Anak kau hilang. Walang isang magpagpiman ni Doma. Sabi yun na virus sa asaway mo. Matamagi kung dibay ka lang kasi mo ito. Wala na namin aputan di ko na ako. Bukan lang niya pa rin ito. Upunan na tabong-bong na hitaw na. Lamtinthang kay boy! Nanuso na mo na wang! Henge anu me tu chung election chu tu chunga hena ei thing hlang mi sunga denga Dr. Lamtinthang kaya le ku ki mina kai hin adanga kai si ama ma phung le vela kai hin ku ki adanga kai am poi ka ti ying sai di na sai chu Lamtinthang flag hoisting ni avo ta som lan ni le bong pi li ne ro ho chu vut pilo ma la lor kha lan dang kha lan nan ne thum hi beu han amen acha ti khang ge yong kile ro hi beu han lor khaw mi bu mi me hon ni chai ke wa ka lung hang e la lor khaw na tam sum MLA kai khai la chun nang na bang se dei ku ki na ma bang se dem kei wang ka wang se lo di chu pathin nei pe le ne la cha ka nei thom thom di chu
tunia ka Ngailut kanam mi te wang wang siding a ka di gen Lamtinthang na tawbase Lamtinthang na MLA oige haizaba natte MLA oige haiba khakta natte Lamtinthang na wakhan khanbase akhoi gi future gi damaktane haiba gi pandam se noi gi support tane asi phawbada akhoi khongthang thanga ibase aduna thank you so much akhoi wakhan hantharoi si akhoi hangadabusi leite aduna ngasai haibugumna akoina afaba thabak haibisi matam naide matam khuding mak minute khuding mak second khuding mak pungja khuding mak ta akoi afaba thabak si pangthokadabani singadabani ngam masakpada phawbada afabagi londa da afabagi pauta ta afabagi tambada masi mayam singangi hairaga sakle hairaga akoi saitu kendrada hayeng maktagi akoina tamaiba akoina uraiba akoina suzariba mayam loinamak se toktana akoigi afabagi lambi se halaman oiragasu naha singida oiragasu tambi takpiba haurasi haibasisu thamjaninge aduga loinana district atopadagi lakpiriba isilinau sing marup mapang sing maruina aigum laban nahagi inau sing marup mapang sing there is no good to thank you all. This is not the end. We have just started. Ako yam lakadabu leiri wakan handabi ganu. Even if you don't have votes, you can make a change. Vote leite haina ako support base handabi ganu. Masidagi henna ako support base laki kadabani because our aim is not to destroy our future, but our aim is to build our future. Akoy gidamaktani, akoy mayam na silibasi. Aduna, once again, I would like to thank all the church leaders who have been praying every now and then. And I would appeal and I would request to all of you to continue praying for us, for the supporters, for the entire people of Saitu Kendra, and also a support base. Aduna, aroy basi hainindre adum lepaga wari di saningi anyway we have been through the test of time. We have been through any situations. We have been through any kayada awaba numaitaba thengnaraga laksabane koise. But I promise you, Ishorna akoy matam kuding makta ngasidagi masi mafamdagi kai thok pataragasu aigi wasakni yung khun khudim makta lakhi gani. I will not leave you alone.
akhoi ka di haina akhoi khuding makta lak patu oi lakhi gadamuni chilina loi na makta su saroi pandong badigi khoirok phau chining khol phau hengbung phau ai amuk lakhi gani nungai basu share to gani nungai tabasu share to gani akhoi chahi manga khak taki election to jabanate akhoi ishor la punsi semi ngai phau bagi akhoi politics to jabani aduna nacha nupa da naw nupa narum nupa se election ka de haina kobi da batau ganu awaba matam da su wari haina share to bi da batu to bi ganu nuai ba matam da su kaubi ganu waba matam da su kaubi ganu aina su kaubi roi aina su halloi su kaubi roi akhoi hayeng dagi aphaba thabak tawbi gani isona loi namak loi na biba oisunu isona loi namak min thakta mateng pangbi boisunu ngasi dagi si mafam dagi kaina ga do boraga su isor gi mingda Parthana da lingsin minaraga akhoi numaina amukka punchi gani ai Ishorgi pathok saraga swaisida loisinjagel. And God said, when the time is right, I, the Lord, will make it happen. The beauty is we don't have to make it happen. You don't have to manipulate things, force a door to open, and make yourself get well. God is going to make it happen. You may have obstacles that are too big for you. You don't see how much you can get out of debt or how you can accomplish a dream. The good news is that you are not your own. At the right time, God will open the doors. Matam chabada ishona akhoi gidamakta thung hangbigani aibisi haizaraga swaisida ai tension zarage. Thank you so much.